ngatho cia mwanya muno ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega thutha wa wetereri munene SAMIDO muini wa mugithi twendete ni akorwo confirm ndeto ikoretwo tunua-ini twa andu for a very long time kuma mwaka uyu wa 2023 wanjiriirie ni ndeto SAMIDO akorwo confirm in a special way through rwimbo na muini uri ngumo kuma Nyanza region ogwetwo Prince Aida uria uinite Abebo na Athiabo mena Bahati mtoto wa mama na SAMIDO in that collaboration yakorwo confirm kuri mwendo wake ati Bado no amwendete through rwimbo makorwo makirekereria just a few minutes ago ruretwo Bado nakupenda na thutha wa rwimbo ruu gukorwo rukigwa mwena wa YouTube fans a SAMIDO ni makorwo makiamukira rwimbo ruu na njira nene na ni rurathie na mbere kuonio wendo munene muno na andu aingi ni makorwo makiyumiria na kuria SAMIDO no gatagati ga Karen Nyamu na Eddie Derito akoretwo akiinira rwimbo ruu akimwira Bado nakupenda na fans ni makorwo divided na kuri aria strongly marafeel ati SAMIDO bado arerekera wendo ucio kuri mutimia wake Eddie Derito angi makiuga kuringana na tu caption akoretwo akirekereria social media ni kuguciriria araguciriria ex wake Karen Nyamu na rwimbo ruru akimwira Bado nakupenda ndiwe we ureciria no woineirwo kati ya aya eri no kindu andu makorwo magikubali both sides ni ati SAMIDO always deliver na ni akorwo akideliver kindu kiega mari na Prince Aida na andu makorwo magitikira ati this is the Kenya we want ati ni turanyita mutukanio wa nyimbo kuma kona ciothe na talent igakorwo igitamba tugukinya ndeto icio hau make sure notification bell yaku iri on niguo hindi ciothe twekira video ukamukira na njira njega make sure ni ura subscribe tucemanie in our next one.